ke tša bophelo madimo ka moka dikgogakgogano ditsikitlano tša meno mathata le maima a lefase di tla ka the reality with the dolphin. He wena mosadi, nna ge ke gopola ka wena ke roromela pelo ke rothiša ya komelelo keledi ya mašiwana. Mogopolo wa ka wa gopa bokale ga nata maikutlo a tsena ke komelelo ka bona mašola ka mmele a ela ka bodibeng ma madi a thito ya gago ye tlerogantšwego ka bona sefahlego sa gago mosadi se rathaganywa ka dingata meratha tša molekani yola a kile wa ikana pele ga mabitla le mangeloi gore o tlo go rata go šireletša go hlompha go ya go ile go fihlela le kgaoganya ke lehu. Hello, Bumtasedu. Welcome back to the Reality with Dolphin, where people come and share their past experiences, where people come and vent about their own problems. Like I always say, you do not need to come on the platform, especially if you are not ready, to be exposed out there. Please come on the platform when you feel like you are 100% ready to come on the platform. But if you don't want to come on the platform, but you need to speak to me, you can speak to me directly by, dialing or contacting me on these numbers below 072-711-7917. Allow me to be a safe space because I know they've got no one to talk to. And uska feel better when you're podcasting. No. The podcast di buleletse batho ba bantši mabati. The podcast di fodisitše batho ba bantši moyeng. There's nothing wrong about podcasting. As long as you want to share your own story, knowing very well gore o nyaka go kry-ang out of sharing your own story, do it boldly without even looking back. Remember, it tla be le wena o sharing stories tsa hao. If they don't want to share their stories, they don't want to share their stories. But let's go about discouraging or let's get the podcasting. And I'm not talking about my platform only. I'm talking about other beautiful, other amazing podcasts out there. Their work is amazing. They've helped many people. And if you want to come on the platform, you are free to do so. With that said, it is obviously Women's Month. It is time for women to be celebrated. It is time to appreciate your mother out there. If you have a mother, tell her how much you love her. Tell her how much you appreciate everything that she has done for you. Because let me tell you something. That mother carried you for 9 months. She brought you into this world. It was bad. But wila atisha. Wila swara ka boima ka lebaka la rena basadi ba re swara thipa ka bogaleng a go godisha o mosadi o monna le hono ka lebaka la motsadi wa hao. We are not saying they are perfect. I'm just merely saying mo appreciate for dilo tse leng gore o ile a go direla tsona. So my women out there, happy Women's Month. Be celebrated. Be appreciated because you are worth it. With that said, hi, unjani? Unjani, Dolphin, come back home. Okay. Welcome to the Reality with Dolphin. Uyasizwa isilungu ngithi owasikwa Sepedi. Yeah. Okay, but wena uzokhuluma isiZulu sakho, right? Yeah, because obviously we are living in South Africa, we have 11 official languages, so why not learn isiZulu namhlanje? Wena ulane ufunde iSepedi. You get it, right? Yeah. Please introduce yourself to my public.
Igama lami mina uShantel wakwaDube, ngisuka eThekwini, ukukhula ngihlala ngapha nomzali wami uma wami. Ubaba yena usekhaya, ngiyafunda. Ngifunda eWest Call College. Okay. I'm doing teaching. Oh, yeah. You want to be a teacher? Yes. Oh man, that's amazing. Okay. Ngiyabathanda abantwana. So ingakho ngithi ngifuna ukufundisa. Ngoba into vele engikhule ngisho nginayo ngikhula nje ngangithanda ukufundisa, so ngabona ukuthi kusho iyona into kumele ngiyenze le. Ingakho ngakhetha ukuthi nasesikolweni angiqhubeke ngaso. You said your name is Chantel. Chantel. Tell me more about yourself, Chantel. Mina ngumuntu wabantu. Ngihleka nabantu, ngiyazwana nabantu, angeke ngibone ngicasukile kancane, ngibone ngikwatile. Nje ngumuntu wabantu kahle yeah. Ngiyathanda ukuphuma. Nje umuntu othanda izinto kahle hle. Washesha wena. Umuntu othanda izinto, ngisho nje kanjalo. Okay. What kind of a child are you to your mother? Ngathini? Ngiyikho konke. Ngiyamhlupha, ngiyamhlonipha. Mina nomama wami kahle kahle sabangani. Mina umama wami uBabli. Umuntu ongaya kuyo umtshela noma yiphi inkinga okuyona. Akusiwo umuntu loyo ukuthi ustrict ngaleyo ndlela leyo. Ustrict ngeindlela zakhe vele because amantombazane ekhaya unamantombazane kuphela, akanabo abafana. So strict ngendlela yakhe but futhi uyasipha indawo yethu nathi ukuthi size kuye uyi-safe space yethu. Ngisho kanjalo uyi-comfort zone yethu. She's raising queens. Yes. A mother who's raising queens. Yes. Obviously, she sacrificed a lot for you. Kakhulu. But before sizongenelela endabeni, what message would you like to say to your mother right now? Or to women in your life? Ithi ngiqale nje ngoma wami. Ngathanda ukuthi hayi intombo uqhubeke uyibambe lapho uyibambe khona. Ngoba usikhulisa kanzima, ayikho into bongasenzeli yona and siyabonga ngalokho futhi nathi sisazukukhombisa ukuthi amandla akho asiwabukeli phansi because imizamo yakho siyayibona usuku nosuku. So siyabonga and uNkulunkulu ngathi angangigcinela yena. Futhi nabonke omama abala ngaphandle ngathi nje nihlale nibusisekile ngoba kahle kahle umzali umuntu wesimame endimeni indima ayidlalayo engane nentombazane inkulu kakhulu. Amen. That's great. So what brings you here? Tell me, what is happening? Illuminate. Mina ngathanda ukuthi ngathi ngibonga uNkulunkulu nabadala basekhaya ngoba ngacishe ngafa. But ngoba uNkulunkulu ukhona and sometimes nalento ukuthi yazi umzali sometimes mawungamlaleli nje ngaso leso sikhathi na kunesandla entweni ezinye. Alukho usuke ngathandaza ngalo empilweni yami njengalo leyasuku lo liya. Into le ingenzakalela bengiqala ngqa empilweni yami ukuthi ngithandaze kuze kweqe. So mina ngenzakala ukuthi esikoleni lapho ngifunda khona khona intombazane engahlangana nayo saba abangani ithi ngimnika igama ngithi uLisiho. Sahlangana noLisiho esikoleni besenza i-first semester qeda ngene sahlangana lapha eklasini sasihlanganiswa yi-class ye-LO. So saba abangani abakhulu naye way light skin fana nami light skin muhle. But yena wayengazwani nabantu njengoba mina ngishilo ukuthi mina ngumuntu wabantu wonke umuntu esikolweni ngizwana naye amantombazana abafana siyazwana nje. Yena wayengasi umuntu wabantu but mina in some way wayezwana nami kuphela. Waye umuntu oyi-introvert engaxoxi nabantu engayenzi lutho exoxa nami kuphela. Ethamwe mina leyo nto ngangaboni ukuthi i-red flag. Ema-red flags ahleza khona ekuqaleni but wena awaboni awanaki. So ehlezwana nami ngisho abantu bengibuza uzwana kanjani noLisiho ngithi mina hayi sizwana kahle futhi and mina at some point bengitshela ukuthi mhlambe uoverprotective ngami or akafuni ngibe nabanye abangani ufuna ukuthi kube uye kuphela umngani wami. Ngisho noma abafana bembulile sebene-attitude ngisho noma ngimeme omunye umngani wenye iclass ukuthi woza sofunda sonke engafuni efuna kube yimi kuphela and ibond yethu yaba strong to the point yokuthi ngisho ekhaya ngabutshela uma wami ukuthi khona umngane wami yena wayehlala eSoweto uLisiho. Mina by the time ngihlala eKrugersdorp ngithi yena wayetravel from Soweto ezesikolweni because sifunda phi eWest Call silapha engihlala khona. So yena wayetravel kanjalo and kubo ngathi labantu abanemali kubo yena because akahlali uhlala nabo abazali bakhe but bayasebenza overseas mabe off kanjalo so umuntu ohlala yedwa isikhathi esiningi. So nami ngangitshela ukuthi mhlambe umuntu othanda ispace sakhe thanda ukuba yedwa akusiwo umuntu wabantu.
kanti cha akusiyilento engicabangayo mina. Hayi sizwane. Then kube one Saturday angifonele angitshela bengisekhaya. Athi kimi yazi Sunday amakhazana amayeza ngapha. And since bengilokhu ngibaxoxela ngawe, I would like you ukuthi udibane nabo. Mina umama, by the way, umuntu wesiko. Umama believes in tradition, amadlozi, ancestors into. And akayithandi into zokuthi uhambe uyolala emzini yabantu. Uthanda ukuthi mawuhamba ubuye ungalali. Akathandi into zokuboleka ukuthi kumele uyoboleka kuphi. Akayithandi into ikanjalo mama. Because uthi into nje kuye nje as make sense ayifuni. So athi kimi ngicela uzolala ngapha. Uzoza Saturday. Uzolala then uzohamba Sunday ntambama. Ngithi mina angiboni ukuthi mama wami uzovuma because nawe uyamazi mama wami. Ngiyamxoxela ngithi yonke into yasekhaya. Uyamazi mama ukuthi umuntu onjani athi mncenge. Ayina ngempela ngimtshela mama yazi ngiyacela lesokuthi ucela ngizolala kubo Saturday. Ngizobuya Sunday late. Mama maqala ngayifuni leyo nto. Chancellor uyangazi ngithandi ingane yolala emzini yabantu number 1. First lo muntu lo angibazi abazali bakhe mina. Ngiyamazi yena but abazali bakhe angibazi. So ngizozizwa kanjani mina ngumzali? Anqabe uma wami like anqabe the first day ngimcela anqabe athi no beku during the week ngamcela Tuesday. Because wangifonela Tuesday ngamcela leyo Tuesday wathi mama cha. Hayi ke uyazi uma wakho yamazi ukuthi nokuthi umxofaphi ukuthi azavume. Ngimklinele, ngimwashele, ngenze yonke into ayishoyo. Yonke into athi hayi ngiyazi ulokhu ngincengela le ndaba le ufunani. Ngithi mina yama awungiyacela because uyamazi lo muntu engikezi video call naye ukhona akusi stranger and sesazana until the second semester siyaqhubeka ngiyamthemba athi mama hayi ngiyavuma kodwa angithandi asho nje anjalo ngiyavuma kodwa angithandi hayi ngijabule ngimfonele mngani uyavuma mama ngizofika nini Saturday late athi alright ngizokusendela address yasekhaya manje ngangiqala because my first time ngiyakuba ngazi ngaya kubo hayi athi ngizokusendela address yasekhaya late uzobolta yini ngithi mina akunankinga vele ngizobolta because angithanda ukulahleka mangihamba ngama-taxi nani ene ngizofika late athi alright akunankinga nayo impela shaya Saturday silokho sesikoleni sidibana esikoleni si excited angithi ukuthi yokuzoba sonke sispend isikhathi ndawonye naye ujabule ngiyambona ukuthi uhappy hayi nangempela ifike iSaturday ngilungise ngipakishe athi mama Sunday mashaya lesikhathi ubusulla ngithi mina ngiyakuthembisa ngizokwenza njengoba usho athi alright athi ubungibhalela kancane until uzuyofika ngisho mawufile make sure angithi overprotective unomake sure ukuthi ngiright ayina impela ngigibele taxi impela mngani ngizobholta manje athi mngani khululeka woza wena ku right yonke into ngihlelile nje kuzoba mnandi isikhathi sethu lesi ngithi alright nangempela ngibholte ngihambe ngifike indlu enkulu kuba bahlala endlini enkulu ngiyakhombisa ukuthi banemali vele kubo yinhle indlu yakubo namakamera amaningi nje kuhle but mangingena ngivele ngishiwe igazi emzimbeni kubandi like bekungabandi bekulate night was around 4:05 ngabhola around 4:05 bekungabandi ngaleyo ndlela but ngivele ngishiwe igazi inwele zami zishwaqe umzimba kuba ngathi uyagodola ngivele ngibe phansi ngumuntu obhabli mina ngiyayikhuluma ngiyathanda ukuhleka but ngivele ngibe phansi and I notice nabo athi kimi right ngithi mina ngiyagodola yabo athi ayikhona ijezi ngithi mina nginike ijezi anginike ijezi nangempela ngiqoqa athi hayi angiphekile mina yabo but as order something ngithi mina kuzokhokha wena leyabona siyayincokolela nje ahleka athi khuleka ngithi yimi ngikubizile ngithi alright ngimbuza amakhazana akanti azofika nathi azofika Sunday kuseni ngithi oh hayi ayinkinga ke nangempela aode sidle siphuze but angingeni ngiphandle umoya wami down yabo alake ngibuza right ngithi naye ngiright ngithi kube late sesendlini ngithi manje sihleli ngase dining room nje kuba sisayihlalela ikhwama sayibekile yabo athi kimi asithathe ikhwama zethu uyifake ekamereni yethu siyithatha ikhwama somuntu uyifake ekamereni athi kimi wena uzolala kuleli linye ikamera ngithi mina why singene kwela ikamera sabeka ikhwama kwela ikamera unembhede eziwu2 ekamereni lakhe kule yinye impeta 1 ngithi mina why ngilala kulelia but ela camera kunempeta eziwu2 why ngingalali nawe la ngizolala kulomunye impeta nawe la so kwazi ukuxoxa abe ngathi uya hesitate yabo hayi lala ngale in ngithi mina angekeke ngilale ngedwa mina ekamereni ngingalazi nginqabe agcine evuma athi okay akunankingi ngizolala la nami ngithi ya ngifuna ukulala nawe sihleke idlule leyo ndaba nakhona ngingayinaki futhi yabo ukuthi why
insista ukuthi ngiyolala ngale ngedwa ngingayinaki ngidlule lapho ngithi mina ngicela ukuyosebenzisa i-toilet kubo izinto ezinkulu then kune passage ohamba kuyo then uyongena kuphi e-toilet ngehle ngihambe ngene e-toilet mangiphuma e-toilet kune curtain esenimhlophe ngasewindi ube ngathi ngibona isithunzi like mangizodlula ube ngathi ngibona isithunzi siyadlula naso ngishaya uvalo ngithi ngime ngishava ngithi mhlambe hayi ingqondo yami mhlambe idlala ama games vele kube ngathi kuba mnyama ihallway le kuba black vele ngihambe fast ngene ekamereni lakhe ngithi hey ngeke athi kimhini la hayi mhlambe ingqondo yami ngibone into engathi yadlula ewindini yabo athi hayi mhlambe siyabantu abahamba estradini ngaphandle because indlela kuba isiduze negate kanje yabo abantu abadlula yabona imoto nani athi mhlambe umuntu ohamba ngaphandle ngithi hayi kodwa ngale ndlela leya ngendlela esheshe ngayo athi hayi wena ucabanga kakhulu yazi inkinga nina ekhaya ke niyizo lezi zinto lezimazulu like yena akusumzulu wena athi hayi nina amazulu niyathanda ukucabanga yonke into seniyajump yabo nani yeka le ngqondo yakho ngithi mina okay sihleke hayi sihlale from lapho everything ibe ngathi ba normal sixoxele sihleke sixoxa izinto zasesikolweni kube mnandi hayi agibele kwakho umbheda ngapha ngithi i-room umbheda ngapha nami ngene kulo ngapha umbheda naye ngene kulo ngapha umbheda hayi lokho siyixoxela hayi athi hayi ithi ngibe busy phone yami nami manje ngithi hayi vele nami sengifuna ukuba neyami yabo plus mama bese ngitext ngibuza right hayi angene kuyakhe ngene kwami sihlale nje ukuthuleka yabo eroomini kube ngathi kuyathuleka nje naye ubusy ngokwakhe nami ngibusy makube kanje kube ngathi ngiyazumeka eqinisweni angazi noma ngazumeka noma kwenzakalani kuleso sikhashana esincane ngibusy efonini kwaba ngathi ngiyavala emahle mangiphaphama embedeni ekugcineni kombheda kunesithunzi esimelapho siyangibuka like kanje angikwazi ukubona ubuso kahle ne but singathi sifake ibhluk elimnyama ne-shirt engathi mhlophe ubuso angiboni but I could tell ukuthi umuntu wesilisa lo but angiboni ubuso then mangibheka ivele lento le engithi ngci inkinye emqaleni mayinkinga ngikwazi umemeza ngikwazi ukwenza ukuthi ngilele embedeni kanje ngivele ngibheke phezulu inkinye mangimbuka eceleni kombhede ngizama ukummemeza ngithi ivoice ayiphumi but mangibuka uhlele embedeni bathi uyangibuka kanje umngani uhlele embedeni uyangibuka kanje ene into le lokho yankinga inyembezi ziyayiphumela ngapha ziyayiphumela inyembezi kimi ngizama ukumemeza ukuthi hayibo wena ngishaya umbhede uyangibuka kanje uyasmile ungale embedeni uyasmile ungibuka like kanje so and then lokho inkinga lento inkinga lokho ngiyathandaza manje sengiyathandaza enhlizweni ngiyeza ukuthi manje umoya wami uyaphela ngithandaza kube ngathi yankinga ngize like ngifeinte mangifeinta kanjalo ngiphaphama uyamemeza ngiphaphamisa ukuthi khona umuntu omemeza yabo uyamemeza yena ushaya ebondeni endlini uyashaya ebondeni uyamemeza ngivele ngihambe ngiyohlala ekhoneni lombhede yabo ngithukile ngithi bangithi ngithatha ifoni yami ngaleso sikhathi the time ngilokho ngibhizi ngichatha before ngizozume kancane beyine battery phone yami but manje mase ngiyibamba ayisena battery ngithi ukuthi kanjani because I remember very well the time ngibhizi ngayo bine battery but manje ayisena battery ngizama ukuyilighta ngithukile uyamemeza like uyakhuluma uthi angisayifuni lento lena ngisayifuni ngikhathele nami uyamemeza kuba ngathi khona abantu akhuluma nabo ngihlale khona enombheda kanje ngibambe ingubo kanje ngithule ulokhu busy wenza yonke lento le angisakhulumi ngana mina inyembezi nje ziyazehle lokho ngiyathandaza ukuthi baba Nkosi lokho kungenzakalela la ngicela mhlambe kube yiphupho noma yina kusiyona lento engenzakalela avele athule out of nowhere athule mayithula vela ngibuke kanje ngivele ngikhale ke manje kakhulu ukuthi hayibo yini next yini elandelayo ke manje njengoba esethule ke manje ngibuka kanje avela ngibuke aphakame eze kimi ngqwebo ngithatha ifoni ngimshaye ngefoni akayizwa nje ifoni uza kimi ngqo mayeza kimi ngqo naye avela ngithi ngci angiki akhulume ngelanguage angiyazi le language ayikhuluma ngayo yabo akhuluma lokho enkinga lokho ngithi ngiyeke ivoice manje yaphuma yabo ngithi ngiyeke ngidedele ngimbiza nangegama sengiyamshaya manje yabo sokungathi sesiyalwa manje empedeni silo empedeni ngithandaza ngithi Nkosi ngiyacela baba ngiyawezwa namandla ayaphela kungathi uyangicindezela ngempela ngathi unkinga yedwa ne but ngizwa ngathi kunabantu abaningi angikinga nabo kanje
ngiyacindezeleka embhedeni ngize ngidedele ngithi enhlizweni ngithi baba ngiyacela Nkosi uma kuyikho lokho kumele kwenzeke akwenze ngize ngibize nabantu abadala basekhaya ayikhathi ukuthi thina abantu basangithi uma umkholela abantwana abadala ngize ngithandaze ngithi shembe baba makumele ngifela kusho ngiyofa la impela ezandleni zakhe kube ngathi ngiyadedela lapha mangathi ngivala amehlo angazi ngabona into emhlophe ngathi yangishaya ukuthi hey wena vuka like into engishaya ukuthi hayibo vuka mangivuka senginamandla ngavela ngamphusha ngaqala ngamluma because I remember well ngamluma mangimluma aqala wamemeza yabo ngathi ngiyeke walokho ngiqhubeka inkinga ngathi mina ngithi ngiyeke walokho iqhubeka ngavela ngamphusha ngaze amandla ngatholaphi ngamphusha ngeforce wayowela le bayowela le ngathi ngibalekele eminyango mangithi ukhile eminyango usho ukhiye le time nginganotisanga mina ngigibele embedeni wakhiya why mangithi ngivula ihandle ayivuleki ihandle likhiwe usewile ene uwile maqeda washayeka ngasekhoneni lombhede so uthula uthe du ngizitshela ukuthi mhlawumbe ufikile nami yabo ngiyakhala khona lapho lokho ngiyathandaza ukuthi Nkosi ngicela ungisindise baba ngiyaxolisa Nkosi sengizicanga ukuthi mhlawumbe amagama kamama ukuthi uthe hamba noma ubengafuni sengicabanga namagama akho ukuthi ngiyaxolisa baba ukuthi ngiyeqa umzali engathandi ukuthi ngikwenze lokho ngathanda ngahamba ngaye empedeni futhi ngafika ngahlala ekhoneni sengihleli nasekhoneni uthule lo muntu lapha and ku3 isikhathi lapho intatha sebusuku ngithi Nkosi baba ngithandaza aphaphama bayephaphama ngathi akazi lutho aphaphama ngibuke athi ngimshathele ngithule ngimbuke kanje athi kimi yini ngiyashake khona lapho ngiyakhala athi kimi yini ukhalelani ngimbuke ngithule athi right athi ngitholele ngithi mina ungangisondeli athi kimi yini kwenzakaleni ngithi mina wazi ukuthi kwenzakaleni athi hayi angazi kodwa uyakhala wena awukho right ngithi mina vela ngikho right athi yini khona into engikwenze yona ngithule like angisakwazi ngisho kumphendula angisakwazi ukukhuluma ngithule ngimbuke nje kanje ngiyakhala athi yini ufuna ukuya kini yini kwenzakalani ngawe ngithi mina lutho ngithi mina ngicela ungiphi i-charge sengiyathaba ngisho ucela yabo but ngiyacela ngithi mina ngicela ungiboleke i-charge ngifuna i-charge ifoni yami athi no i-charger ingali kwelinye ikamera ithi ngihambe ngiyothatha ngivele ngithi cha ungahambi sengiyasaba ukuthi mhlawumbe uzophuma bese kusala kuba khona into engenzakalelayo ngithi mina cha ungahambi yeke ngizoshaja ekseni athi okay lala kozolala kwami umbheda ke silale sonke ukhalelani lokho yangibuza yabo and ngizitshela ukuthi uyazenzisa lo muntu lo ukuthi why lokho engibuza ukuthi kwenzakalani but uqeda ukunkinya la athi kimi hayi Chantel uyangidida mina musibe si right manje wena usuyakhala nje hayi aphakame azithintithe ngabe ngathi kwenzakala ngalutho halungisa umbheda wakhe angene embhedeni wakhe athi hayi mina ngiyalala ngoba wena uyakhala angazi ukuthi ukhalelani ngiyakuyeka ke mina lapho ngiyayilalela angene ngube nende nalali kube ngathi akwenzakala ngalutho avela ngene ngube nalali like kube normal kuyala so mina ngisahlela lapha ekhoneni kombheda akulale obvious angaze ngilale kwaze kwashaya 5 sengiyezwa manje sokukhala ngisho imoto ukuthi sokusile 5-6 angaze ngilale ngiye kuye mangithi ulele like gone ulele and I remember when ngamluma like la kakhulu yabo so mayelele like ulele kanje isandla ngiyabona ukuthi ila ngimlume khona yabo bathi aka notice ngisho the time ephakama ukuthi ulimele ulunyi or something ngimvuse kanje avuke athi hawu uvukile ngithi mina ya ngivukile ngicela i-charge athi okay hawa uhamba ekseni kanje yini sofuna ukuhamba mina hayi umama uzongithethisa yabo so ithi ngihambe ngiyomtshela ukuthi no ngisafe lapha khona ngizobuya ngibuye ntambama amakhazana akho sefikile ngizobuya athi hayi wena ngeke usabuya Chantel ngithi mina ngiyakuthembisa ngizobuya ahambe alanda i-charge afike ngicharge phone nami ngitshela mama ukuthi yo ngicishe ngafa mama mthemba athi yini ngithi mina hey ngizokutshela but ngicela ningibholthele ngisafuna ukuba la yabo athi mama okay sharp ngiyakubholthela mama vele abe worried mama semthemba ngimtshela into uba uthathela into phezulu uba worried lokho ngifonela manje so angifuni ukujumpisa phela ku intombazana yami ngithi mama ngicela ungalokho phone ngizokutshela yonke into njani mangifika athi all right ayikho afika ugela athi kimi nakho ukudla ngithi mina hayi cha ngi right ngisuthi yabo athi awusuthi kanjani sigcina ukudla izolo
hayi wena yabona-ke hayi mina ngeke ngisaphinde ngimeme la ekhaya like yabo izinto ey'kanjalo wena uza la ekhaya mawujika uba namamutsi awusangikhulumisi uyakhala ebusuku bukhalelani nje ebusuku ngitshele yini into obuyikhalela ngithi mina ayilutho ayikho into ebengiyikhalele bengingekho right nje bengingekho right emoyeni so yingakho ngithi ngifuna uqala ngiye ekhaya then ngizobuya athi hayi mina mhlawumbe ngiyitshela ukuthi awusafuni ukuba nami ngithi mina cha ngiyakuthembisa ngizobuya athi alright angicharge phone might for my 10% because I remember at 10% ngabhala ngathi Bolt mama ngamtshela ngapakisha usethi ngimshiya isikhwama sakho ngithi uzobuya late ngithi mina no ngeke ngikwazi ukushiya isikhwama angizobuya naso futhi again late mase ngibuye cousin akho sekhona wena uzongibhalela bese ngizobolta ngibuye musi elokho like ezama indlela yabo hawushiya noma yini ke eyi1 yakho impahla yakhe eyi1 ngithi mina no ngeke ngikwazi umama uyamazi ukuthi umuntu onjani akathandi mangishiya izinto zami emzini yabantu enakathandi uyamazi nje athi kodwa ngiyamazi uma wakho njani uyangithembisa uzobuya Chantel ngithi ngiyakuthembisa ngizobuya ifike iBolt mase ngihamba athi kimi nayi ilento yami nayi ilento yini ijezi le jezi abengigqokuzela athi nayi le jezi ushiyelana ngithi mina kusiyona yami asayihamba nayo yabo ithathe ngiyakunika uzogodola kusekuseni phela manje because ngaBolt around 6 sekuseni kuyabanda ngiyithatha ijezi ngayifaka esikhwameni ngempela ngihamba bangifike ngimtshela mama uthi ngimchazele yonke into ngendlela beyenza ngayo ngimchazele uthi uma umthethele yabo yonke into phezulu athi nasamsemntwini siyozwa ukuthi yini yonke lento lebeyenzakala ngempela sihamba khona umuntu esimaziyo vele wasemndenini sihambe kuye masifika esho ukuthi hayi wena njengoba bowulapha wena umuntu ogcina ababesacrificewa ngaye lapha ukufa wena kwakho bekunotha bona beba rich yona le ntombazane njengoba uyibona ingazwani namuntu iyabakhetha abantu ezwana nabo inabantu bayo ezwana nabo akusiwena oqala futhi mhlawumbe akusiwena okugcina ezoyiqhubeka iyenze lento lebantwini iyenze so ngawathi mama uyabona so masiphume yabona mama ngithethisa yabona engakutshela uyokulala emzini yabantu ingakho ngingafuni ukuthi uhambe uyolala emzini yabantu nanani and mase ngirikhola kahle ukuthi ngendlela engathandaza ngayo ngilapha angikazi ngathandaza ngale ndlela empilweni yami angikazi nokuthi ngize ngiyamtshela mama ukuthi khona into eyavele yangiphaphamisa ngishaya into emhlophe nje engingayibona kahle yavele yangishaya athi wena vuka la ngathola amandla ngamphusha so sengiyacanga ukuthi if ngabe la amandla ngiwatholanga ukuthi ngimphushe wakuzokwenzakalani mayiqeda ungikinya noma lapha eroomini njengoba kwakunale nto leyo ikhonela emoya leyo kwakuzowenziwani ngami lapho so into eziningi nje ezayenzakala after lapho mama like akasangivumela ukuthi ngihambe ngemzini yabantu akasafuni nje into ekanjalo engidibanisa nabangani ilapho engafunda khona isifundo ukuthi ezinye izinto boyinaka wena qala boyinaka ifriendship uboyinaka abangani bakho bobanaka into ezincane zisuke zikukhombisa ukuthi lo muntu lo akekho right vele phuma kuye akekho right so nje yabona le experience yangikhombisa ukuthi and then what happened after that night angithi ngahamba ngaye ekhaya mangifike ekhaya ngahlala wangifonela around 6 hayi cousin nami seyokhona Chantel woza ke manje sekhona ngathi mina ngikhombise phela bona ngizokwazi ukukhuluma nabo athi no baphandle ngithi soyenza ibrayi so bona basabhizi ngaphandle so angeke ngikwazi ukuthi ngibaveze kodwa ngibholthele ubuye na athi mina ungibholthele ngibuye wathi ngathi mina cha ngikhulumise nabo kuqala and then lokho engidoja avela ngamblocker same time athi mama mblocker lo muntu then ngamblocker from lapho angiphindanga like saxoxa mina naye efonini asiphindanga saxoxa efonini then sadibana esikolweni after leyo incident wangibuza ukuthi Chantel what happened kahle uzenza umuntu ongazi angazi noma uya pretender noma uyazi noma akazi wangibuza Chantel kwenzakalani loba ebusuku understand mina yonke into eyenzakala but wawukhala wena ukhalelani and sengifuna ukuthi ngilimele la ngilimazwe yini and amazinyo yabonakala amazinyo ngithi momlumile umuntu uthi amazinyo lawo ngathi mina angifuni nje ukukhuluma nawe and eseclassini cela uba seclassini angifuni ukukhuluma nawe manje balokho yaphuma ngithi class ngaphuma nase ekhaya samuva ngashintsha isikolo ngafunda kwenye indawo manje lapho sihlala khona then walokho engibhalela ngicela silungise if into engayenza kuwe wrong ngicela ungitshele because angazi mina ukuthi ngiyenzani kuwe elokho engibhalela mangimblocke ngenye account
ngiblokeleze ngenye account wagcina sengifonela manje ekhuluma izinto eziwu-threatenisha ukuthi if unblock awukhulumi nami ngizomake sure ukuthi uyasola for the rest of impilo yakho ngiyazi ngizokuthola kanjani nje ngibhalela izinto lezi ngagcina ngashintsha ngisho inamba ngashintsha inamba ngalahla le number la ngaba nenamba entsha kwaba ukuphela kwethu from that day ngiphinda ngambona so angazi noma usayiqhubeka lento yakhe ayenzayo noma wenza nje lapha khona ngey'ngane zabantu ezingazi phela ezitshela ukuthi zithole umngane kanti azazi ukuthi yini zo-sacrifice uziyobulawa lapha eziya khona. I'm sorry you went through that. Yeah, like what advice will you give abangani out there? Because we are learning something about friendships. I-advice mina ngayipha abantu ngaphandle ukuthi guys nothisana ama-red flags ahlezi yazi akhona from the beginning. From the beginning ama-red flags ahlezi akhona. Lo muntu awubazi abazali bakho ukuqala wena. Bathi uyazi ukuthi uhlala yedwa endlini enkulu kanjani? Ingane iyodwa ihlala endlini enkulu yona. Awazi abazali bakhe awukazi waxoxa nabazali. Manje uhlezi ukuxoxela ukuthi unabo abazali. Bathi awukazi bathi wena abami wayehlezi uxoxa noma wami nanani but mina bakhe angazi kwakumele kube ama-red flags amlawo from the beginning mayiqala nje nginotice yabona izinto ezincane ukuthi waye nesikhwele nami mangihamba nabantu why izinto ekanjalo so into engayisho ukuthi guys ibani aware of abangani benu ngaphandle akho safe ibani aware of abangani benu ama-red flags nibowanaka ngoba nasi ukuthi ngane ehlakalela ngempela. Have you forgiven yourself? Yeah, I have. And going there in the first place because yiyo into engihlezi ngiyisola ngayo leyo usuku nosuku ukuthi yeah sometimes mhlawumbe umama mesho ukuthi wayengafuni mhlawumbe wayikhona tshela ukuthi yeka ungayi so sometimes I blame myself for not listening kumzali wami because inkinga iqala lapho ngameqa ngithi ngafoster ngayenza ngendlela yami ngagcina sengisenkingeni so into kanjalo ngihlezi ngisho namanje akusokho lula ukuthi ngiye endaweni yomngane I prefer ukuthi bona beze kimi akusokho lula for mina ukuthi umngane ithi Chantel oze ekhaya I don't feel safe anymore because angazi noma ngizophinda ngifike laphana something kwenzakalele futhi ngiyehlelwe into engingayazi futhi so izinto zabangani nje angisuyena umuntu osegxile kuzo manje sengihlalele ekhaya mafuna ungibona ngizoze ekhaya or sidibana somewhere angisayi kini mina without knowing your parents or without knowing anything ngawe nje angisakwenzi nje lokho. Okay, thank you so much for coming and sharing your story. And the reason why, guys, we are ending it here is because it's late outside and yeah, she's just a girl, so anything can happen. So just for safety reasons, I will actually end it here. With that said, if you would like me to be a safe space, please do not hesitate to contact me on this number 072 711 7917. I think uzobuya for part 2 because it's very late outside and it's not safe for a girl child out there. And yeah, I think we've learned a lot from this episode, so stay tuned. Bye. Akere go thwe lentula mohu ga le tshwele ba napa ba re pipa kala gore ngwana a salle go hela thari jwalo o reng monna ile nku e swanetse go lela teng thari le gona ge re lela teng bokagare maimari a roeleng bophelong re tla kwela ke mangobane pelo le yona e setse gana re meletša mare go yona ka sello sa gore morwalo kwa bohloko na nku selela teng mogodi wa ka o tla soga difidi ya malemola go tletše mathata ka teng yaka pelo ya ka e tla bona ke mang ka diripa tše legolo mola dikeledi tša ka ge di ela marameng go thwe ke sota monna galle le be le tlo bona jwang thulano ya dikgopolo tša ka tša go ferekanya maikutlo tša go tlatša pefelo ya ba gona gore ke tla phela ka sebi sa go lefeletša bobe ka bobe ke mokalang ka para la go ba monna yo šuru le lebetše gore ke lena le rileng monna ke nku o lela teng ka gopola mosadi nna ka gopola mohlang wola o ya sepetlele ka morwalo wa boa o tekeleditše matsogo
ba lebelega lesea la gana go phuphusela le ba gona go kgahla morei ya ba gona gore o fegeleditše dithaka madibeng wa le hlagolela lokana mmagongwana la re go gola la go hlaba bohloko ba tsena nameng pelong ya monna ntla ya ba ya lerumo pelong ya ba gona gore o tla inama sa go tshela wa re go kamela mo se tshelela go gona go iname wa kopana le mathata lefase a go gagauta fetišetšana ka wena monna ke tša bophelo madimo ka moka dikgogakgogano ditsikitlano tša meno mathata le maima lefase di tla ka the reality with the dolphin.